Bwana sifiwe sana. Donc turabona de royaume, ubwami bubiri. Ubwami buriho imisozi 7 iyobowe na Antikristo. Turabona n'ubundi bwami buraha bugomba kuyoborwa na Kristo. Hagomba kuba rero intambara hagati. Ubu bwami bugomba gufata ubu bwami buyobowe na Satani bukabuhindura. Iyo niyo mission Imana igufasha, igusaba gukora. Tugomba kwinjira mu ntambara kandi tukanesha. Umva ayo mahanga ko ararindwi n'Abaheti. Abambere n'Abaheti. Abaheti bakoraga iki? Abaheti bari bafite ingeso mbi cyangwa se icyo bakoraga kibi cyane kwari ugusebanya. Abaheti ubwoko bw'Abaheti bwari specialize mu gusebanya. Gusebanya ni kugambana, kuvugana nabi. Kubeshyera abantu, kugambanira abantu. Nico Abaheti bari bashoboye cyane. Bagiraga daimoni yo kukubeshyera abantu bakabyemeza ugapfa. Donc umuntu akarari wawe agasiga guteranyije na quartier yose akagenda. Niwo wari umuco w'Abaheti. Uyu munsi umuco w'Abaheti ni uwuhe? Uyu munsi ni itangazamakuru rya none. Itangazamakuru iragusebya ukagwa. Rishobora kuguhindura utariwe. Amakuru yose mubona nayimpuha. Amakuru menshi mubona nayibyago kabaye byacitse. Nta makuru yo kuvuga ngo havutse impanga 2, hari umugore wabyaye abana 3, hari umuhanda bakoze mwiza, baguye imodoka yahiritse abantu, bahora mu bintu bibi gusa. Uwo ni umwuka w'Abaheti. Tugomba kwirukana nk'abasirikare uwo musozi w'itangazamakuru tukawuha abana b'Imana. Dukeneye abana b'Imana bafite umuhamagaro w'itangazamakuru kugira ngo bafate uwo musozi, bavuga amakuru yubaka, amakuru azamura, amakuru arema, amakuru meza atanga ibyiringiro abantu kwizera. Haleluya! Icyo geni tugira abakobwa n'abahungu b'abasirikare bahagaze kuri uyu musozi w'itangazamakuru, wa mudayimoni wa Antikristo azava. Wanasifiwe sana. Wanasifiwe. Uyu musozi urakomeye ku isi. Mwabonye ukuntu bakoreye publicité Covid? Mwarabibonye? Ntacyo mvuze. Ariko iradiyo ryose, televiziyo yose, ikintu cyose. Ebola yigeze ikorerwa iyo publicité. Sida yigeze ikorerwa iyo publicité. Cancer yigeze ikorerwa ibyo. Ziriya ni imbaraga z'itangazamakuru. Itangazamakuru, amaradiyo yatangiye ryari? Twe muri Afrika kugira ngo tugire gushiraho amaradiyo. Amaradiyo yatangiwe n'Abanyamerika bahanganye n'Abarusiya. Icyo gihe bakoraga icyo bita propagande kugira ngo abantu bamwe baje inyuma y'ibihugu by'Abanyamerika biyariye n'abakapitaliste. Abandi nabo biyarinye nabande n'abakomuniste. Icyo gihe none bazana amaradiyo. Nicyo gihe sauti za Ujeremani zaje, nicyo gihe haje za France Inter, nicyo za Voix de l'Amérique. Ni gute iradiyo ryo muri Amerika turyumva iwacu? Ni gute iradiyo ry'Abongereza rizi iwacu? Munumva icyo bashakaga kugira ngo ntitwumve ibitekerezo by'Abarusiya. Bakaduhoza mu matwi indirimbo z'Ubufaransa, indirimbo z'Ibyongereza, amaradiyo akavuga ibyo muri Amerika, ariko kugira ngo batubuze iby'Uburusiya. Abarusiya nabo baragenda bifatira ibihugu by'abapolitike nka Angola, nka Mozambique na za Tome Principe, Sao Tome Principe, bariya barabafata nabo na za Guinée, barabafata babashiramo amahame y'abakomuniste. Nabo nta yindi radio bumvaga. Nta yindi radio. Donc amaradiyo yazanywe no kugira ngo twumve ibitekerezo byabo. Amaradiyo yarakoze cyane igihe cya Hitler yica Abayuda. Niyo bakoresheje, niyo batanga icyo bita propaganda, manifesto ya propaganda, aho yavuga ngo ugomba gusubiramo kenshi ikinyoma kugira ngo ikinyoma gihinduke ukuri no kuri guhinduka ikinyoma. Ngo iyo gisubiyemo kenshi gihinduka ukuri. Niko bimeze. Ikinyoma cyasubiyemo kenshi gihinduka ukuri.
donc iyo niyo ari propagande ya Hitler. Radio na televiziyo rero biza byo noneho bitubwira uko abantu bagomba kumera. Murabona ibintu by'abakobwa bari bo bihindura abahungu n'abahungu bihindura abakobwa, ntimubimenye hataba radio na televiziyo. Biriya nivyo byirirwa ngo ngo bongeye kurongorana kandi ngo President wo muri America Biden yashizeho muri buri ambasade yose umuntu ugomba kuburanira abatinganyi. Donc buri ambasade yose uko bagira section ya visa ya coopération hariho n'uwa droit de l'homme ushinzwe abahungu cyangwa abakobwa bifuza guhindura igitsina. Donc iyo ni police bashizeho. Iyo ni extreme abagoshe. Izo propaganda ko zirakugwa nabandi n'ibinyamakuru na radio. Muzi filime za Hollywood. Abastare bakomeye bari muri Hollywood benshi nabagabo bigiza abagore nabagore bigiza abagabo. Abandi noneho babuze icyo babaho noneho baba. Donc sinzi icyo bari cyo. Kuko ubu babita LGBTQI. Bagenda bongera inyuguti. L lesbienne, gay, LGB, bisexual, nukuvuga ngo ushatse waba umugabo mukanya kamwe mukanduka ibu umugore wahindura uko ushatse. LGBT, abangabana ba trans, abana bamaze kubikora barakijijwe. Nyuma yo kubikora barakizwa. Baraza ngo baje mu makorari, abana ngo babahudumu. Barakijijwe. Kuko nashobora kongera gusubirayo ngo yihindure ikizabe. Ibi ni ibibazo isi irimo icamo. Ambo abona aba transgender, abandi ni aba Q. Q niki ni question. Abakirimo bibaza ngo ese ndi igikinje. Abo nabo barahari. Ibi ni ibintu byinshi barimo bagenda bagerekaho buri munsi. Ariko ikibiha imbaraga ni itangazamakuru. Bwana sifiwe. Nk'itoro rya Kristo dukeneye gushiraho abatangazamakuru beza. Muzi abatangazamakuru muri Bibiliya ni bande? Nabahanuzi. Burya abajurnaliste nabahanuzi. Kuko nibo batangaje amakuru yo kuza kwa Yesu. Batangaza amakuru y'ijuru. Babwira abantu ko bagomba kwitwara. Abo nabahanuzi. Burya abantu babwira umuhamagaro w'itangazamakuru baba muri kategori imwe n'abaprofete. Nabahanuzi. Ariko uyu musozi wafashwe nabande n'abaheti. Imana yababwira ngo mugende mukubita abaheti mu bakureho. Abaheti b'uyu munsi reka natwe tubasenge mu izina rya Yesu. Duhamagariye gutsinda abaheti tukimika abana bacu ku musozi w'itangaza makuru. Abasore bafite itangaza makuru mu mitima yabo ni bande? Bashira amaboko hejuru. Muhaguruke mbasengere gatoya. Imana ibuzuza imbaraga. Muhike uyu mudayimoni. Muhagarire mu mbaraga. Mwinjire mu Jesus. Muzamura amaboko yanyu n'abandi bari hariya. Reka tubasengere uyu mwuka w'abaheti tukubite hasi. Bazaduhagararire. Bazavuga amakuru meza. Amakuru. Ngo mbeke ibirenge. Byiza bizana amakuru meza by'amamaziki. Amahoro. Haleluya. Aba ibirenge byabo ni byiza. Turahanura ibirenge byanyu. Turahanura akanwa kanyu. Ubwenge bwanyu. Muzandika ibikwiriye. Muzaba abahanuzi bakwiriye. Haleluya. Bwana sifiwe. Mana ubagira abahanuzi b'iki gihe. Nibandika, nibakora inkuru, nibagira bazamura itorero, bazamura ubwoko bwawe. Buzuze iki kirere umugisha wawe.